Kua whakaingoatia te kaupapa hanga huarahi a Te Ahu A TÖRANGA, te toa o te wahanga Mātauranga Maori, i raro i te kaupapa Diversity Awards New Zealand 2021. He ai kia waka kotahi nā tō rātou mahi ngātahi me ngā iwi o rangitāne te take i angi tū ai te kaupapa nei. Ko te whai ake nei, ko te rō ngātu o ngā whakamahuki. E huro ana ngā iwi me ngā kaiapataki katoa i te kaupapa o Te Ahu A TÖRANGA i tō rātou whiwhinga i te taonga Mātauranga Maori. We were really pleased to have won that award. I mean, it was a little bit different to how those awards usually sort of carry themselves out. This time, obviously during COVID level 3, so that sort of changed the dynamic of it and having it online. Kua whakatō te kākano o te ao Māori ki roto i ngā whakahaere me ngā ahuatanga katoa o te kaupapa nei. He mea whakanui, hāpai anō hoki i ngā tikanga me te mana o e nei whenua Māori. Yeah, look, for all of our iwi involved, it's been massive, and these awards are definitely a testament to that. But this year in particular, with all our iwi, and looking at, I guess, from the conception of this project starting off, and also working through all the consents, also the design, and also, I guess, having that influence of the whole project and iwi involvement, as tangata whenua. E rima ngā iwi e hono ana ki e nei whenua. He ai ki tēnei o ngā maunga i kōrero o rangitāne, he ai ki a Terry hape, ko te mahi ngātahi te tino ito o te kaupapa nei, mai kore ko tēnei tūhononga, e kore tēnei manu, e rere. Tuatahi, ka tika me mihi atu ki ngā hononga o ngā iwi i runga i te kaupapa nei. I te mea, he waka kotahi, he whakaaro kotahi, no reira ka tika me mihi atu ki a kahungunu, ki a rangitāne, ki te rāwhiti, ngāti kauwhata, ngāti raukawa te au ki te tonga. Matua ana hoki o Te Manawatū, e whai whakaaro i runga i tēnei mea te whakaaro kotahi. E whakanui ana te taonga nei i te pai o te whakamahinga o te ao Māori ki wainga i tēnei tūhononga. E para ana i te huarahi mo e nei tūmomo mahi hei ngā rā ki tua. Ka whakatau tātou ngā iwi ki ngā kanohi hou, ki ngā kaimahi hou, e uru nei i runga i te kaupapa nei. Reira tā mātou nei wai Māori ki te tutuki pai ai i ngā tikanga, ngā kawa o tātou nei mātua tūpuna. As a project, we're really excited and also the how we're looking to implement Te Tiriti o Waitangi on a civil construction project, I think is massive. So. I ko atu i te toru rau rima te kau ngā kaimahi ka mahi te wā kotahi, e matapai tiana kia rima mano ngā kaimahi ka eke kirunga i te kaupapa tai atu ki tōna otinga. Tema Hemi, te reo o Te Uru.